Unduire muhituke ni mahinda wa kugimarithia airitu hamwe na atumia ugwetetwo ta wagarari wa ihoto cia umundu. Kuringana na atongoria gikundi-ini kia Maendeleo Ya Wanawake ni hari bata muingi kunyitanira na thirikari hari kuhurana na unduire uyu. Hii ni kitu haisaidii mtoto in the 21st century. It is evil and it is painful for the girl who goes through this. Kwa hivyo sisi tunaomba kama Maendeleo wanaume watusaidie kwa hii vita. Hii vita ni yenu. Mwalimu yule ataingia hapa asomeshe hivi wa there, nilimusikia Mbaringo. Muikariri giti gikundi-ini giki Rehab Muiu ahithuritie ati kaunti ya Embu ni kumwe gwa kuria kugumiirwo ni thina uyu na mihang'o ino itwarithagio nambere mathaa-ini ma utuku ndeto iria eraniire gukinyia muthia. Whether neatly or not, tuachane na hii tabia. Tulifanya alternative right of passage nikiwa provincial care hapa Embu 1996. Tukafanya thirikari, nilisema hivyo. Na mama alikuwa anaitwa Leti Kaduni. Gutina punishment kana gutina undu ucio ungitumotiga to nwarirua na gwatuika ikirirwe. Neo thina iria nene muno twinayo Embu gukirira methia. Kuringana na gavana wa kaunti ya Embu Sisiribarire, thirikari ya kaunti nirikitie kugathika mitaratara ngurani iria ikuhotithia kurigiriria na kuhukia ciiko ici. Aria mararuta wira ucio mamenyeke na mavirwe igotire na niramera uguo na wendo mwingi tondu ndingenda makaenda pu mutumia kuothwa nundu wa gwika maundu mataretikirika thiini wa watho wa Kenya. Atongoria ya maritie hindi ya mucemanio uria utafaneirio mwena uyu kuria muingi uritio kwaga kuhithirira aria maratwarithia nambere ndeto ino. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.